ایوار باش بینرین هیجا و خوشتوی بینرین بادینان ساد بینرین ایوارا بادینان خوشحالین جارکادی اما این گشت نفک جبوی پیشکش کرنا برنامه هوای روزانه ایوارا بادینان بینران وکو هین زانن کو اف برنامه روزانه رابطن میوانداریا کسانه که یانم بشین چند کسانه که بویه که الفیری گفتگوه که سر بابته که بیتا کرن کو او بابته او بیتنیه میوانه ما پیش آرزا بو افرو کو پتر خدمت کرنا هوای هیجا و خوشتوی پتر خدمت کرنا تخا گشتی یا جواکی ما امرا بوینم میوانداریا ما مستو دکتور زور برز دکتور اسماعیل ابابکر علی ریوبری برهنگان بورا تند و تیجیا دجی آفرتا آنه یا خوده افرو که دی بحثی وی چنده که این که اف ریوبریه اما ولی پیناسه که دین سر که اف ریوبریه چیه کنگی حاطی دامزراندن کاری وی چیه چاوا خلق خودگهین دا وی ریوبریه و بو ناوی ریوبریه چت کریه کار و پروژه نوی چه کریه اره بو خلکی دیار کریه کودی ام ریوبریه بین دیف ام بیشین کیشه و آریشا چاره سر کین یان ما چوا هزر کریه اف ریوبریه دی بو ما چه کتنو ما چوا اتمیشکی خدا بخو اف ریوبریه دانایه چندین بسیارندین وکی و بسیارم آنها یا خود دل دکتور برای سینه کرن هین هجا و خوشتویجی شین برای وان جماره بین سرشاش دیار هین پیوندی مبکن و هر پرسیار احوه بید سبارت بابتی هین شینش میوانه مبکن ده داخوازی شبکم که هر بینه رکو برای زکی پیوندیت کتن بلاد بابتی بگهیتن پاشی پیوندی بکتن و رجایشش برادرات کم اوی پیوندیت کن بلا زی داخل ببن استودیوی بوچی چنکو مگلک دم نینه یعنی برادر گلک جارا پیوندیت کن اتمین نسر هیلی دی هر بیجی الو او دی بیشتت الو یعنی دنگ جی تیتو چید لی زی داخل نابن از حس کم زی داخل بن استودیو بوه که بابت ام بیجین پتریا خلکی ور بگرین دکتور دست بکی تو گل بخیراتی سر چاوا افرو که بو ایوارا بادینان زور سپاس به هوا ممنونی هما که برو که میوانیم کلی تلویزیون بادینان دست خوشی هوات کم زور سپاس دکتور ام بیجین پیناسه که اگر جناب تبدت سروی ریوبریه و کاری هوا بگشتی چیه؟ نسبت ریوبریه برهنگار بونا تندو تیجی دیش افراد پاریزگاه دهو که سال 2007 هاتی دا مزانتن بری هنگی ریوبریه بو کاری وی دیفچونا تندو تیجی بو تیجی افراده چهار سری اوان آرشین کو افراد که ویدتی دا ویدماهی که بری تقریبا ساله که برهنگار بونا تندو تیجی دیجی افراده کو افر بریه ریوبریه چندین کارا خوبت گریتن کارین سرکیت اوی ریوبریه نهیلانا تندو تیجی دیجی افراده پاریزگاه دهو که و قصای سرده هر وصا دیفچونا اوان دیارده تندو تیجیه کانی اگریت وی چنه کانی چه تندو تیجی یا چه جورا تندو تیجی زیده بویل پارزگاه دهو که کیش یعنی قضای پتتر کیش عردی که متتر لحاتیه و هر وصا چهار سریا اوان آرشیت هنی اویتی نکرن سرارا هنی داد شکی گله که یعنی گرنگت بیرده تکرن اوشیم موضوع لیکولین و تحقیق تکرن حاليا ریوبریه برهنگار بونا تندو تیجی دیجی افراد الدهو که دا اوشی بریار سروک حکومتی و یاسا پیدر کتیه کو افری بریه نو که بری هنگی بس دیفچون بو نو که تحقیقشی کتن هر کسی که بشه یعنی تندو تیجی بیت کارینان ای ما فی هی و تشیتن ای گازن داخل گهین دویری و سکالا تمار بکتن و او سکالا هنی بشیوه که یاسایی دی برای بچیتن حتی گهیت دستی دادگهی و جنابه قاسم. بله زور جانه دکتور هوا القصا و ناحی لن بشین سر پارزگاه دهو که با هوا طاین خو هنک و خلقك هکر هاتو خودینه کتن کشک آری شک بو هر شنگی هر آفرته که درست بو کوبشیتم گهیت ویری يعني الافري ببريه بالتاكيد يعني نبس ما بس ببريه بناتك الدهوكي بتني باريس جهيل السنتري باريس جهيل داخلي الدهوكي بخدا مدو نبسنجه هاي نبسنجه دهوكي رخيديه ونبسنجه نزار كيش هاد جيران هواء البيري طبعا افكال داخلي دهوكي دا جبلي كاري ببريه بخوبهم الاجدر بيد هو كي مال سيميليا هاي مال زخويا هاي مال اميديا هاي مال شيخانيا هاي مال بردرشيا هاي مال اكريا هاي مال ناف اوارا و پناپری سوريا هاي دوميس مايا هاي
و ملشنگاری جه هبول طبعا بنو که هاتیت نودوه که دا شولی خود کتن اوان آریشیت خلکی ملشنگارن که پری بد بتن مده نویسنگه هین هر ده نویسنگه هنی ابی شولیت کن ابی بودا گوتی تحقیقت کن وصا يعني دفشونيت كان وشهر السريع آريشت خيزانيت كان زور جانه دکتر چاوا آریشت خیزانید گهنه جنابه هوا کی پیوندیه پود کرد او دما پیوندی هاتا کرن هین چاوا خودگهی نجه پیوندیه بالنسبة كان شواد جهنم طبعا هر كسي كي حقي هي ما في هي خوب جهين تما تشبشي وتلفونك كيما تلفونك هم بني اني خطي جرم صادو شي ستوبنجا تشيتن تلفوني بكتن بيتن افعالي الشمنا هي ويعني بما دستي شام بكت اري شاخو ما طبعا بوليسيت هين وما صابتت هين بو شندي افسر ميت هين وتنسيق قالك اني بريكوبيك مدقل بوليسا هي بو شندي بوري بريا بوليسا دهو كده وتقال حوار هاتني يعني نشتي ده يعني بشواكي قالك بلاس ام جهينه او كسي هني اف كسي كوتن في آريشي دا أبعيك يا دويشي بريكي قاديجي يعني خلقك تأيتا ويري بخوبخو يعني سرا مدن و تو آريشا خود جهنما إما دي جهنما وإما دي جهنما أول نفسين جهي بسر ريبا برياما با الفيري يعني تشتكي هي محسكين خلقك بزايتن بشتي ساعة سي نيفرو بالتأكيد همين نفسين جهت إنا أولي كرن قابات كرن بارقاي ريبا بريا تندو تيشي دهوكي مضبوطات خفرت هين وما تيمك كاملية هالويري دا 24 ساعة شغل كتن هر وقتك آريشا كبيتن وهر وقتك كسكي فياي يعني خوب جهينتي تشيت خوب جهينتي وام تشين بشواكي قالكي بصناهي وبلس ام خوب جهين اوي كشهاني بله زور جان دكتور جناب تبحثي بچندي كركو هوا تيمن خو هنين بوليس هاكر هاتو يكي بيوندي بهاكر راسن اف تيم ديب لزگهی دوید بله چون وان تیمان بجیم پولیسم بو بردرگهی هر کابرایی او جنگ اخولی کفتن او کچا خولی کفتن بیکو فلان لی کفتن مهم که شک او صد ناف خیزان دا چه بو پولیس چونه بدرگهی اری افا چونا پولیسی بو بردرگهی چل خلقید گد چل دورو برید و مالت ام بيجين دورو بركت چه نظره خلقی بو سر و مالت چلیتی بله اف سوال قالك جه خدايا براسي ادي چونا بوليسي بو هر عدكي ام هاسا وصابرنا كاين هما مجرد ام لي كل كاين ابعيك يا دويجي بريكا جناب قاضي ام افيشتي كارتين شكوناتشي بتن بوليس ما بتشيتن يعني هر كسكي دسسات بكتن بامر قضائي امر قضائي الدفويداي الولايه هيكو كامر قاضي بدركتي فلانه كيتشك عن فلانه ظلام تندو تشيد در حق فلانه شنكدات كتن يقول بدا او يعني كتشتكي ياسايه يعني تذكرن دي متبل يعني كان خلقك تشابري خدتي يعني برأيامن روشنبيلية خلقك يا جهشتي ويقوناغي وقت ظلامك يعني تندو تيجي در حق آفرتك إذا كتن الداخلي مالي دا يا شمبا وكي بوچونت ما وديت نامت چونكو ام قالك نزيكي واقعي داينه يا شمبا او بوه توقعت كد احتمال افتشت بهي دابيت ام بتشين توارا بيشين كده هكذا بيشين كي هوارا خوغا هاندما فيا شمبا يعني احتمال هي تشتكي برينو كبلكي يسير با تشتكي قالك ينشاز با برينو كاو تشتهني الشيء بيجمته يبغى تشتكي قالك يعني نورمال چونكو يا هي يعني چونكو اتشلاين بريس چونكو تندو تيجي يا هي بما انه تندو تيجي هي اذا دي ماشي دي ما قرباني هبن دي ما قرباني هبن بما انه قرباني هيك هبون دي او قاسم داخو جهينيتن هكر مال دي نشيا چارة سر بكتن هكر كسون يا سويت وانا نشيا چارة سر بكن باشا هر قفت توي تندو تيجي دنا بيتن توي آريشي دا فبالتأكيد أو دي خو جهينتا يعني جهد شولجي وجهد بربرس وجهد بيواني دار أو شيء بسركي أمين وهر مركزك دي بوليس داخل له كده شيتن خو جهينتا يعني خو إخشولي وانا أجنبيتن أو دي بريكا خود جهينا ريبا برياما وبشتينجيش أم بتشتهني شارع سرتكي زورجا بله بینه هجا خوشتوی چنکو بوچینا من بابد گهشت لو مالویری دی درگه پیوندی های تفکرم بوه که هر برزه که بیتن پیوندیه بکتن الویری شدن دکتور تو بینی هوا رولک ام بیشین گیرایت ناوا جواکی داره چه بو کیم کرن انجا ام بیشین هکر بو زیده کرنا
کیشا این بوینه چه درگه کیم کرنه درگه هشیار کرنا خلکی درگه زیده کرنا کیشا چنکو چاوید هندکا دوید هندکا و بو یکم چهار از هست کم یعنی بدلنیایی بشمته ریوبریا بر هنگار بونا تندو تیجی دیجی آفراتی نبوی اگر هندی تندو تیجی زیده بیتن اویک بس الشين بجمتا بجارانتي اي ابوي اگر هندي خلقه كي هشيار بو او شمبيريال ناف خلقه كي دا پیدا بوي كو تندو تيجي ناتشي بيتن هبيتو ناتشي بيت بكارينان داخلي خزانه دا بلين كبلكي خلقه كي ظلام بيتن تشجم بيتن هما وكي ثقافته كي هبويا ظلام ما في هي هرقاف جنكي بشينيتن وجنكيشي حقنين بافتن وبلا جنكي تفسر بيتن بلكي كي خلقه كي وصف تصوروا او فكره هبويا نوكي او روشن بيريا هني ابان بحسي كان خلقه كي تيجي هشتي انه افتشتهني ابد اي تكرن در حقي في افرتي دا افتشتهني نيدرستا فنما ناوي انه بشتري بريا برهن قربونه تنتجي زيد دركت يا وشلوخوت كتن تندو تيجي زيد ابويا انا بالعكس احتمال هي وكي ديف معلوماتنا وديف بيتش يعني زاينت ما وديف شونما يعني بتري جل كاسيت هين نوكات تندو تجي بكارناين دجي افرتي چونكو افرت بيتي حقنيتهم بشيني ونوك احتمال هي قناعات بو ظلام يجي بيدا بو الى حد ما انه بالفعل او وقتك بو انه من حقها بو اسب كيف اخو تعاملت قال افرتي بكم انه كافرجي هر وكي وكيانه انسانه هر وكي يجي بو شونت خوت هين يفتا السربي اساسي بلكو يعني وقت انه كيشاك هبيتن او كيش هاي نيتا چار سر كرن بلنو كبل كهم افراد ضبط ماني واصئ من ماني با قسمتي متناف ابي كمال قايدا او نافي مجتمعي دا ومش دقنا بس نو افراد او روشن بيريا هي انه بالاسقبين لكم افتنو تجسر بيتكرن مساله خرابه اما كتب بيجي زيد ويا والسبب ان بين سبب الربا تندو تجي بتن او صحبته احتمال هي بو خلقي كي ديار بو وصانينا بله انا بيجين جناب هوا دستك بالاد و چنده ده کو هزرك بو خلقي چه بيتن يعني ام بيجين سنورك هبي ايدي بس او جنكاكو هاتيا تبصر كرن و هاتيا اهانه كرن ايدي بس هواجي رولت و چنده ده هبوا چه شكل داينه يعني حيوانه ريفبريات نوتيجي حيوانه الداخلي بارزگاه دوه که 8 سمینارات سرهندید بیشتن ابيك هر سال ما چه هيا ما او دهروجت هينيد برهن كربونات نوتيجي ديجي افرتي دا افصال بتني ما 220 سمينار بس الدهوكي دا سرانسري دهوكي دا تقوتين تشتكي خياليه طبعا ام دهينا سر سمينار بدرجه هي ام داخلين بابت السمينار کا سمينار چاوت ندانان و چد وا سمينارات تا گوتن ليك عثمان سر هيلي بلا اموارك كاك عثمان ايوار باش كاك عثمان كرم که كاك عثمان كرم كبرا بله صحبت هر افه بوده ما من گوتی از حس کن برادر زید داخل استودیو بن زور سپاس بو كاك عثماني ما مستا دنا بینی و بونا ویره و بریه بلکو گلک کشمیان گلک جنک گلک آفرد خو خلط جیته گهان بیتن چاوا یعنی خو خلط گهان هندکا هزر کری ولا وره و بریه کافه بوی هر گافا ظلام من یان برای من یان دیکا من یان هر ایکی گل من آخفت از درق لیدم چما ویره و بریه گازنده خو گهین یعنی مبخو درستای شلوه نکریه سر خدا که کنگی از دی پید وی بم بما ریوه بریه یعنی هر جنکه که کو دنگ گل هات کو دلیوه پیچک ما مثلا حقه بیت دف هوا بلس مثبت موضوع كان جنگا بیت دف ما الفيردا يعني بالفعل فالسؤال قالك وجه خدايا افرض بريهاني الفيدي ابو عم بحسويت كاين درسته من هيلانا تندو تيجي افرتي او تشكي اكيد او ايكش مرمي السركيه افري بريهنا بس الفيردا موضوعنا وهكر جنك يا خلد بيتنو وجنك يا تشتكي قالك كريتت كتن ديال الحق ظلام خودا وعيالي خودا مال خودا كو افري بريه دي بشتاويجيتون دي بيتا يعني بال بشتك بويدا او تخلت يا خودا بتتبر دوامي بكتن انه افسح بتنينا افري بريه هني انه كل ديف بنت شارچوب ياساكي شو كتن او ياسا هنيا دستنشان كري افا تاوانا افا سزاويه بشار سرياويه بل بجي او تاوانا هني احتمال هش لايجن كي بهندك جرى بيتا كرن
واحتمالات هندك جارش لا ظلام بتكرن ابيك وبالفعل از قلتم احتمال هيك هندك خو خلت بجهينن كوري بريا برهنگار بناتن لوتيجي ديجي افراد دا هما دي بربانيش هر حالتك وهر كش حقيقة بلا خو ديجي يا سايدا بيتن يعني احس كم يعني فكره قالك واضح بيتن ديجي يا ساي وديجي يعني اسس قيمه الداخلي مال داي درستا ممكنين ريبه بريا برهنگار بونا تندو تيجي بشولي بكت چونكو اصلا اف ياسا 2011 او شماره 8 هات دانان بوش مرا ما تشتي بو انه يعني ريزگرتن داخلي خيزان ده بيتن وخيزان بشوا كده سبري بشتغل بس الفيري دا المشكله الفيري شيء يعني كاكا بالفيري المشكله هندك ظلامت هين بلكو جنكا وانا خلل بوي درسته بلكي خلل بوي بس اوديتن ابي خلتي شو سركب خلتي كا ماستر ابد شي نابتن درسه شي خلل بوي وقتي او ظلام هنيت نبي شاره سريه ابي يعني اريشي شاره سر بكتن بس بشي وجه خلتر نبي كا بتشي نابتن ابي حقي هي بلا بدرف ما امدي بني تو خلتني بس شاره سريه ابي يعني موضوعنا البري انه مثلا والله اجنك يا غلطه اذا فهم ظلم حقه هي تندو تجيب كاجل كارميتنا يا خلته شار سريا اري شاخو بك وامن بري دائما ماكريا غازي وام هرقافج بشنشيم يا درس الاول وقت شار سري مشكله كي بيت كشا كي بيت داخلي خزانه دا يا جلك ويا يا منطقي ويا بريكوبي داخلي مؤسسة الأسرة دا كيام بيجدا أو هردو بشين شار سريا أبي عارشي بكن چه ظلام محاولة بكتن چه جن محاولة بكتن چه هردو بيجا محاولة بكن أو عارشي هاني بيتا شار سر كرن ولی نهيدن در دور يعني كسو كار بلا يعني كس ما يخوتي نكتن وبلا كس دستي خود ريش نكتن نافي عارشي هاني ايك هيبتن بشيتن دستي خيري دريش كتن بلا أمسو باساويت كين هندي او اريشه هني داخلي مالاوانا دا حل بيتن و برازمنديا هر دولاينا نهم ظلام بيت والله بابا موسى حل كتبت انا بتوصايا وابا واقع حاله وابا قرار منه ودي تبيت انا بدي تنفيذ كينا برازمنديا هر دوكا او شال سريع هني دلي هر دوكا بتافكي شاب حل بيتن ابا يا درستر ابا اگر هاتو شال سر نبو ابي قابي او تشين سردان ريبه بريه بكن الفيردا دو تشتيت جياوازي تحين بله وافهر لك قالك مهما خلك كتير جهيد بزانيتن وقت ايدا توريدا مدونه و التوانايت هين تواناك هي لازمه شكوات ده حبيتن او نظام حقك عامتي ده هيو توان قالك مصنع تواناك دي هي ياسا يعني اصول محاكمه جزائيه حقي دايكو يعني تحريك الشكوى نايت كرن الا جنب خوب بدي شكواي كان جن حق هي بيتن ظلامي من اف اريشا من قال ظلامي خو هي دشين بو محل كان بيقابي يعني قال جرا هم بس مجرد رغبه باستشاره امريكا زكينا ظلامي كلام كاجر زحمه نبي تور نبي درنا خرف ما اف اريشا هواي هاي ساقرب بها بيا دوي مقصري او مقصره دي رخيده اجر زحمه نبي تن اريشا هوا دي وصجاره سبيتن وقال حاله دا اف هي حلبوي وشوينا بحاله اي حلبوي شو يتشنا ملاخو بي كسك بزايتن بي حتى عيالي وانا بزايتن بي خي شنكو اريشا اصلا سوء تفاهم هو الراوش كار هنا ما هذه كنت بحث حديك بل هذه كنت بحث ريك قادمه يا هاي انه اجا اجنك دشتا يعني محكمه دي شكواي كتن مع ذلك شيء محكمه دي فريكه تدف ما بجاركاتي اللي بتمسح كان كاد افكار اريشا هني شهر سربتن الابيد ريبه بريهاني داخلي دما سنترك هي سنترك خزانيه يعني او سنتري خزاني راوش كار جلك الشهر زايد دحين وتقريبا شولي وانا يسركي او اوان كيشي تنبيت ما بين جون وميرا دا شهر سبكن ميتين زناي دروني كمال ناس ميتين يد قانوني ميتين يد ديني ميتين وابتهاني هر تشتكي ما خبراءتين ما متخصصي دي مجال دهين الويردا شول كان وشوا خو بخشي بو معلوماته این هاری کاری وان کسات کن ایکا آدی شاوی اوه دیگه هین تمه و دی آدی شاوی بدههات حالت ما چاره سر کرین و هر دو راضی بونه و هر دو چونه مالاخو که کسی بین حسیایه بو چی چون که یاسا ریا دائمه سلبی اساسی گلک تشت حلبن و هکر هاتو او نشان مالاخو ده حل کن هكا شلون مالا خود حلكن ام حس كينا انما بالعكس هكا هات دفما ابا معناه كيشك زيد ابو دفما بل كودي او حق كيشكادي خوتن
زور جن واضحه فكره بشه. يعني از بیشم وکی کو از بخود تخیل کم، یعنی از بیشم مروف حس کد کیشن نهید دف مروفی کو جناب تعیین تو حس که کیشن نهید دفته بس حدی خویه، یعنی وقتی هات و کیشن مازن بو مروف حس کد بیت چون بری خود ام حس کین کیشن نهیدن هکی او کیشه بیت اوا ممکن بیت چارسته بیت بین هر دو کا پرازمندی هر دو کا دا بس اگر کیشه هبیتن کو ام حزب کینه ایتش کو زیده بیت نه بلا کیشه بیت دام چارسر کین کسی دیدیف ام بشین وی نچیدن زور باشه. بارا پترا کیشا دکتور ام بشین کیش جوری کیشه نقصد هاود کن جن و ظلامن جن و جن نمونه ام بشین چند جن که کت خیزانه که دا مشکیله چی بو خاصیه خوشک و خوشکن ام بشین کچو دیکن یان ایلا جن و ظلامن نه ولی دا موضوع کیشال داخلی خیزانه دا یعنی تشتكي سركي هر كشكا داخل خزان دابتن ام چارا سركين چه ظلامي تندو تيجي بكاري نابتن در حق جنكي دا چه جنكي در حق جنكي دا بكاري نابتن چه براي در حق براي دا كاري نابتن ابو معلومات ابو كلام مهمه يعني ده حالاتا براي تكتين تينا دفما ام كيشي چارا سركين چنكو خزانه چون که یاسا قادر کتی یا جماره 2011 قانون مناهضة العنف الأسرية نهيلانا تندو تجيا خيزانية ام سربي ياساي درستاهي شول كين فبالك جناب يعني حاكم التحقيق بالسلم فدا ام بيك بغريداي او كيشيت غريداي بخيزاني با هما هر اندامك تندو تجيب كار بيتن تجي هر اندامك دا ام تعاملي قال كين وام شار اسد كين فالفيديو اسحس كم ديال بكم همي نوعيه تندو تيجي ما يتحين زوجنا بس با عموما ام تشين بجنتا يعني يا بارابتر او اي ظلام تجي افرت زوجنا ام ديفا بيوندي ورغين دكتور كاك احسان يفار باش كاك احسان كرمكا كاك احسان كرمكا عليك شوي باش برو سرچاوید نفرمو بس الو بروح من هاشته هيا كرم كاك احسان دنگی گلک کیمت دنگی من گلک کیمت کا دنگی من بلنکن گلی برادرها برو دست شو برنامه زور سپاس بوده و از دو برنامه سوارت برنامه بله و موافقتی بله رفتی نکم رو نبا یعنی دی خود مرو درک کردیش مال یعنی جنکم مروی حاجته مرو نبا یعنی چه بیشت یعنی دی چه بیشت دیگو دی بیشت دی درک کرد یعنی ببینم مروی دی وچی من محکمه مروی کن خود دردی که خطا کلاسی بگیرد دو بیشت درک کردی وقتی بیجوانه که مثلا جنکه مثلا دوام بکید بله یه باقی مروی پیش مگه اما دو مخابیلی تفعیلی خود بله یعنی مرمات الوی کیشه هو صادر است بنی یعنی هکر جنگ دوام بکات یا هکر گلک بیشت دادی کی ویلی کی وچی کیشه الوی درست بن هوسا او خو حکم و هکر بیشت ظلام خودی کی وچی تشتکی گلکی مازنه کا احسان وانا اخو احتیاطی یعنی دو کلی کن احتیاطی بس یعنی مروف ده محتب بید وید مروف ساکتش کوکادی بخو یعنی درجن کوبید حتی کو هکر او خراب تربید کاک احسان پاش ده ام بجین کو کر کاکاوی باشه ما ندل دنگی تا گلکی که نتیلم خودی دنگی تا باشه یعنی توی بشی از الیکی خلاص نام تو ده ایکادی بینی تو ده چه کمی نه بس اگه من ایکادی بینم و دویدی هم خود چی ندوام میکتو دویدی جبعیلی زور سپاس بوده کاک احسان سرسریم بر ریزی باب هارونی ایوار باش باب هارونی کرم که سرچاوید من هکر بچک دنگ باب هارونی بلن بیدن کرم که باب هارونی انا افدمی و باشتر سسری من باشم انشالله ممنونیتین تو سرچاوید من کرم که از خیراتنا نوانتت جمعو دست پوشید تا پروگرامی دستم ممنونیتم فرمو سلام سید افور درباره استراتژی زندان افراد بله افور جل ای تشکیل یعنی حکمت مجموعه تقریبا پروتونجی آگاه جهه
نظل مثلا حكومات بتاع صوبشت هندي خلافية مثلا يقصي توجد إيراني يعني هر جينو دوي حكومات ما عربة كردستان بريورينو داتو مثلا يعني فاتك ظلم اكتب كتا دوجد يوم كتا سيجن يوم تحوجد عرب مثلا بيجن جنات يهال ظلم اكتب خوشد بيجن كوريا جيب كم كتا دوجد قرار نيمة حكومات ما داتو بالي اف ظلمات كتا دوجد یاش من به حکومتی که شد گل هندینینه هکر بدلی جنکا دوی بیتن یا ایکی بیتن باب هارونی چنکو دادگه هود بجم قاضی دی بشتی جنکا خوبی نو بله اگر مثلا حکومت بریار تطبیق بکتن هنده گلا گوزنده و هنده سندوتیجی به هنده گیم برن اگر افتشه هاتو مثلا دیجم کچتیو فیل صلاحاتا چون صلاح مولا بوده خودما کتا گیتی به خوده کچه نابد اکلی دی وقتی رد چه تراش کرد یا بیجی دی زبری تنفو قرار حکومت دی زبری تنفو قرار پارلمانی اما کن حکومتونه حکومت که دهندری خلقه که زور سپاس بوده قرار اکواتی نجیه زور سپاس بوده باب هارونی من پیوندی اکادیه بله امستا باب هارونی فکرام بره بودو داشته ایکیش و اوکو بیشتن لانی پیوندی داریانه بیشین حکومت هریما کردستانی وکی بو جناب هوا دیتن ما حکومت بیشین هری که ریتبری خوهی پال پشتی وی چندی اکو هنده کشه چه بنمونه هکر هاتو گوتی هر ایک جنکادی بینیتن کچ نامینت مال دا وی دو خال اثاره کن یعنی اود بیشید هکر ما جنکادی نا کشه نابن و هکر کد جی نمانت مال دا کشه دی چاره سر بن یعنی بیشت هکر گلک کچ مانت مالا باب خدا دی کشه پتر لهن جنابیت چد بیشید والله براسية موضوع يعني فراجيني وجنادوي وياسية وكان دي بيت اگر هندي عارشة چارستر دان چارستر نبيتن موضوع كي قالك دريجة موضوع كي و عارشش كي تداهين قالك بس مع ذلك جي امتشين يعني بصراحة مناقشة موضوع بكين كان دي ابا بيت اگر هندي كو عارشة چارستر بيتن بس موضوع چارستر كرن عارشة داگيري دايا بعقلية وثقافة امروفي أبى بيرد وقتی ده ایک هفجین حبیتن تو نشی سردریت گل اوی بکی تو نشی آریش خود گل وی حل بکی تو نشی اوی ولی بکی کود دب جهید او تو توی بکی اصلا بس شامر في اکادیتن دی محاوله کتن یعنی دوا جهیتن اس في موضوع هنی بچکی نه منطقیه يعني وبشتنجي شي موضوع شنادوي يعني يا صاير كداي يعني عندك مرجع ده هاي موجودا هكذا بيتن بخش نادوي بيتن عندك مرجع هاي موجودا ولا ما رخني سروان مرجع هاي درست يعني بصراحه بيشم واني امشي هيك جارك مناقشه بباباتي يعني بتني بكين يعني ما رخنا سر موضوع كفراجنيه واني مرجع هاي بس عموما يا صاير موضوع هني تنظيم كريم بس اسخد قال هندي دانين بيت والله ما مشين انا شم سر دليل قال جينجا كي بكم هيك سيكادي بين دي مشكله من حل بيت نظام دي تشاو حل بيت نظام يعني اما دي بيقابل بين دو اريشه يعني واما دي جينكا خويا اول دي نظام دي طلاق ده دي شليكه نظام زورجان دكتور بسيارك فيري خو فارسكت يعني ام بيجين اف كيشين تينا دف جناب هوا بارا بتر اگرم سحكيني اوين دو جن ايناي چند توشي كيشيد بن كوهين تداخلا اكثر تعداد كان اي تين نشي من كان يعني جنا اینا یکو کشن نبی دیدلانه دوباره میشین در قصد حالت يتهين ايك خوشنقاديان على اعتبار انه دي وضعي خوشتتريتن بل وضعي خوشتتر اللي حاتيه فيك وهي محتاجه ابوي ابل عندك حاله يتهين احتمال هاي ظلمي محتاج جنادويه يعني ريكا هاي اشكال داينا ويا شركه دتي بس مثلا السؤال اول كاك احساني يعني نقطه قالك مهم يتذكر او جوتي جين كامل بسيار كان به صوصا اري باشه ما وقت ايشن كامل بسام كتو كيف شويه باشه دي بوش اعتبار كاين ابا وكي مشكله بوش اعتبارنا كاين ابا دلاله حجي كرنا كاجين كامروف يا بمروفي هكاش طوري حجي كان دركت بطوري وسوسه وقلقي والشكيه بموضوع كشتايه هيكش مشاكل ميسره كي وقت الشك
ما بین جنکی ما بین ظلامی پیدا بیتن وقتی هر دو باوری پیکوتونه بیتن وقتی ظلام در کی بیتن یا جنکی به چشوله که خلطانی چوی مثلا پیوندی کادی بگیریدتن او وقتی ثقت و باوریت ما بین جن و مرادانه ما او یکم اگر یکم فاکتره که سرکیه بوهابونا آریشت ما بین جن و مرادا اخو از دفاع نکو بلکو گلک کس ویگا بیجن تدفاع ام بیجین الجنی کر لی بلا مروف سرخو هندک تشتا تطبیق کردن دکتور یعنی از المال الدوامی چون ما رنشت نخاره وید من وقت کبیت از گل خیزانا خو بمسری یعنی هکر از بخوب دانه مثلا جن کامروفی گوتی ولازی در کبم یعنی طبیعی از دی بیجمیده کی و چی افا وقتی تا تو دل مال بیامی گلیک بین اپا هکر اشی در کفتم طبيعي في تويجي حق هبيت بيجتمن تديك بس يعني كيشا نتشتكي هندي مازنه بس قالك جارا البتشيكي يعني تشتكي وصي كيمي بتشيك مازن بيدن حقيقة يعني كاك احسان جوالي كر قالك جارا تشتكي وصا مازن بي يعني هكا جن كاميرو في دارك اجي دي بيجمي تدي كيفاتشي بلا سرخوجي قبيل كمبا هكا اك شمال دركت ويدينا وتدي كيفاتشي مال ودي كنجي ايفا ابا دلالته هندي او خزاهانه هني يا بسرو بلا چه شكل داني زور جان چه شکل داینه باشه وقتی از درکم من اول مال او به مسئوله حتی اتما مال و شرکاتی وقتی اتما مال و مثلا او درکت یفترض بزاندی کی و چی توی تبع موضوع مراقبه موضوع البر متابعه ام دائما بين خلقك كما دو تشتيت هين ما مراقبه هي وما متابعه هي مراقبه ام قبل لكن كس مراقبه كاسي بكتن شكو كمراقبه معناي باورينينه موضوع دي متابعه دي كيف تشي دي كان جيبه دي كان زفريبه ده شو مشكله لين ابو موضوع كيتا ابو لازم هبيتن هكر ابو داخلي خزانه ده معناوي او حشويت كتن او حشويت كتن هبون ونبون فرقنا كتن معناوي وكانه وجود داوي ونو وجود داوي دركتناوي ندركتناوي هبوناوي مالي به نه هبوناوي مالي به وكيك فالفيردا بالفعل اصلا اوتو بيجي اصلا نكيشيه بالعكس هكا تبصيار نكي ابكي شيء هكا تنظني ظلامته بوش تاخير بويا ابكي شيء هكا تنظني ظلامته وقت هات باي بوشي وسطايا ابكي شيء هكا تو شمال هكا هاتو جنكاتا يا عجزه هكا تنظني جنكاتا يا عجزه افكي شيء بحد ذاته زور جان ام دفاع پیوندی ورگرین دکتور دلبرین ایوار باش دلبرین کرم که ایوار باش سرچاوید من هکر ازیاد نبی دنگ تلفزیون آقا گیم که کاک دلبرین دام تلفنی را گوهلی کدو باشه برایس دم باش درست سری من صافي بيجي صافي ما استا بله ما هكر جنكي مروف شمالا قدر كت اشتا ده بينغا باش مالنا شو بيز جرى تلفون مروفي كردي كي وشي دي كي هندك جرى جنكي بسبب مشكلة مالا مروفي دكتور جهروات بيجيتن افا يعني وكي قوتي شكا وافا بيقافي كيشا دي درس بيت يعني معقولة تو 25 وانا شوي ده تلفون بوتا بين افا تشتي هندك تشتي هي معقول نينن يعني مادي كيفا دي فرم ما نوصل هل بد مادي كيفا عندي فرشارعي مثلا بونمونا دي دارين فرنا كي راوتي هندك ناني بخويني دي بيزا تلفون باتل كيفا بين امرو في طاق دي بازالان دي كانين راست هر افا بو كاك دلبرين بله زور سپاس بو پیوندیاتا کاک زیرک ایوار باش کاک زیرک اگر فرموی کاک زیرک الو سرسری من الو لام باشتر سرسری من کرم که خير من يبون زور سپاس کرم که بس برام سيارك هبو سبارة من برامي بله أتحس كان برام بشكل دليل بو جهيل جابته بظلام جابته نعم مثلا كتير شنيك بتمطرون كا مالا كرتيا مالا ظلام بخراب كتنو أما هني لخصتم بوي بالحق وخنا كتيجي بتنبيسين وقولي سري كرتيا بتنو دليل بونادي باوي يعني أصلا بيجي توصلنا بيت شو أصلا بيجي توصلنا بيت تلفونك مثلا شفت بيجيت او صوفي مثلا يعني بس تنو بيني حتى في قوي هيك كي تلفون نكريا كا الكيشاخو آگه دار بي تمي وقتی كركي بو كاك زيرة بله بشید بوله که ببره بيجم تنو بيني كو دست بيكا برنامه حتى في قوي و تلفون جنابتا تلفون 5 6
همی کرکا تلفونا کری یعنی هیچ کچکه که پیوندی نکری کو بجیتن والله من اف گازنده یال ظلام خو برای خو باب خو هی یعنی همی کرک بوینه تو نابینی؟ مقصد من بسیاری وانا نه از بو تلفن بیشم از بو مرکزی بیشم بو تندو تیجی بیشم تلفن اگه بلا تلفنی جبت به تلفن اگه بو مرکزی که کن تندو تیجی که کن عادة که بلا طلبی جب کن وره نه جواب منو بیفرجن عقب سر موازی جواب منو بیفرجن وره حاول مثلا هبنا يعني تقريبا نبي منو باقي اصلا بيجي شيء درسته كنتي خلت بابت گشت ممنونی تمام زور سپاس کاک دل برین وکی هر برادرین دی بو دکتور کاک زیرا بحثی وی چندید کرد نعدالتی ها ام بیجین اتوی لجنه دا یعنی وی گروپ مرو و اوی کووا جنو میرا نیزیکی ایکا بیشتن هر تشتکی ها بید دی بیشتا جن که تراز بیجی دی بیشتا کرکی تو نا آخوه توی خلطی نه بصحبتا نو اس بدل نيايد بيش متى براسيس او لجنه هني وطن تخاريم لجنه ك برانبري قاضي وبرانبري خداي مازن ياسين تخاري لجنه ك محلفه هر خلتي كي بكتن اولا برانبري خداي مازن خلتي كتن يا دوجي خلتي دي ذهبت برانبري قانوني مسؤول بيتم براسيس يعني هر كسا كي شهبتن ما بين جني وميري اكيد يعني وقت اكيد بدلي كي عندك جاره تاخفتن بدلي دينا تاخفتن ابا كواقع حاله برا فانا معقوله هكا هاوت مثلا مجارك بدلي ظلامينا اخفت ظلام بيش والله ابد قالشينكي هزر كات الباب چندين حالت جينكا هات يا قوتي فاش ما بجيه افرت اذا كتب بجيه ظلامي موضوع نابه فالبرت موضوع عدالتها او لازمه بيت چسباندن داخلي ابي ريفه بريدا هذا مهم موضوع او انه ياساق هي أبا ما في جنكية أبا ما في ظلامية مثلا خر أبا البيت براس بري بس أم موضوع البرادر قال لك إشارة بيدنا أنه مثلا الجنك إزعاج جوانات كتن أما إشارة بيدا دو تشتي جوازي تهين مراقبة تشتكي ومتابعة تشتكي براس يفترض مع هيك مروف الجنك مروف مراقبة مروف كتن نكو أودي دي بشتبانية جنكي كم بس لازم أبوزن كان بوش موال جنكي كري حتى مراقبة مهن بكتن ما وجه سؤالي راست وبالمقابل بوشي دي هنده جارة جنك والظلام خو كده ظلام 24 ساعة مراقبة جنك خو بكتن أبا عندك أجار المفروض أم يعني اللي كلنا كل دي فرابكين أم الفيردا يعني خو جارك هادي أواكين سر موضوع بيرو باوريه ما بين جنو ميرادا چونكو كاقل يعني جهة أسفية بجمته حتانو ك يعني هفشينيا بيداد بيتن حتانو ك عيال ما بين جنو ميرادا بيداد بن بس قال جارة بدرستاهيت ايكودو ناگه هند كانواناتش ايكودو دويتن گله جارا بدستاهی نشین آریشا خو چاره سر بکن گله جارا آریشه که هی کودی چاره سر کن دی آریشه که مسترتر ایت دیفتا زارچن ام دوی پیوندی ورگین دکتور کردستان ایوار باش ثاني برا سرسری بوشي هذا والله مدي دمام روي تلفن ايكر روي بوشت تلفن مدي عند قاعدة كل دمات تلفن ايكر دي سد جرس يعني بوشي نابج بوشي غيره دي بيبن آن تلفن ايكر دي خال مروي يجسكر يعني نابج هذا حاش مروي تلفن مروي كر دمات تلفن كده خال بعيدسكر آن دي اتعمالي دي مترتبه دا بوش تلفن مدي کردستان هکرتو مجالی بده امه بمین یه سر هلیم بسیاره کشته هیا کردستان ام بيجين تو خيزانداري تجيانا هفجيني بكنا بله يعني سرداري تشوا مرما من يعني چه بيتب هندينا كان كو هزر ناكت كو اف مروفا قال تاخويت يعني هم راسا همي دمو عصابينا تشوانا خدي نبدا ظلما زيادة عصبينا دما دا قدي يعني مقلتيش مالي كان دا قدي دي تيواتي دبي ماشولات بجمل بدي تيواتي بله يعني اف حالتا بري كبري زواجي تو بيجي هر وصبو خدي ماني بري زواجي وشبي بشتي زواجي لينا ويدشتي نشان مروينان بري زواجي يعني بشتي تشتي كيجيد درسي شنو دي تشتي بتا دياركت اما هاي دي خاب نشتيني داده ظلام اشتيني بله زور سپاس بوده کردستان من تنی وی از برآوردیه که کم ناف بینا بری جن اینانه و پشتی جندین کاک محمد ایوار باش سرچاوی مکرم که زور سپاس بس مزيان عندك خصنا بيجن بوكرا وبوكشوش بله هکر کرتی کرم که بني جن إنه نبي نصير
چند آموزه پیدا بود ادویت اکودو گهن بله یعنی اگر اکودو نگهن دیگر اک آریشه شده میده اگر حوالک من هریم چون تصویر جنوی حتی ما بین بچار جره تلفونایی بود بله ایو خواهج است مقید خواهج است نکن اول دلیویت بیستارانش برن تلفونات است بله ایو گوتی نه نخواه شبلا تلفون آمون ایکوتی نمون مستاره هر اوه بو؟ دوشن اشتاد آمدی اجنبی تلفونات است بود دارم بیش ترکیه زمان جهر وقت زمان یه خواستی که دلیل خواه بس اگرشون که یکیوی که دیویجت نه اول خلصیل چنم زور سپاس بوده کاک محمد دکتر تو نابینی که کیشین مهن تشتیت مازن نینن یعنی ناف جواکی دا تشتی هنده مازن نینه یعنی تلفون کرتو کیوه هاتی تلفون کرتو کیوه چو یان تلفون جنکی بو مروی کر مروی گوشه دی پاها رازی بشو یعنی تشتی هنده مازن نینه از بیشم مش نبونی یا کریه هبون یعنی هر امید بوینه سبب مجرد لیک دیگهشته نگا چی بوی لیک ندیگهشته نگا چی بوی حتی کشه ولی هاتی ام بشین کتیه دست دادگه دا و پولیسیان حتی رفه بریه هوا دکتور ما بحثی وی چندی کر کو افجه بو ظلام هاشی یعنی هکر هاتو برا کرو باب کرو هر کسی که بیتن مهم دو ظلام لیکتن بیری جه چاره سریوه بوچی حتی فیگاوی حسابو خلکی نهاتیتن یعنی هکتو بسیار گی از صبحی چه من آف خلکی دی بشم برا ماده بلا رفه بریک بو مجی بیت دانان دفاع الحقی مجی بیاد بلکو گله کوی گوتی جنابی تجی حتی فیگاوی خلک نزانید که افجه که بو ام بشین دیفچونا کشه و آریشین ظلامش بالستاني ماني موضوع البري يعني هندي جن قصدا وريد كان برما برزبو نابي ريبريا برهنكاربونا تندو تيجي افرتي بله فابي نابي هني بالتاكيد رول خوغلك هي بله وبلا بصراحه بابين يعني موضوع اصلا هذا دانات شنكو يعني افرت يتبصر بو بله وش بر افنج برهندي افرت بريا هذا دانات بله نشنكو ظلمي تبصر بو بله بس باشتهات يدانان مديد يعني كسياسة حكومة هرم كردستان جديد موضوع ايش هندي قلق مسطرة ان بس موضوع يجير ضابط بس بافرتي به يجبر هندي قانون مناهضة العنف الاسري دريخص ويجبر هندي يعني كوديت افري وبريت هني او شارستريت خيزاني هميا شارستر كاريشا هميا شارستر بكن قالك حالتي هين يعني مشكلة ما بين دبراه بله ويتي تشارة سر كرن مشكلة ما بين بابي وكوريا هر إشنكي أفراد علاقات ببنينا بس مع ذلك يتي تشارة سر كرن فالفيديو احتمال هي ام تشين بيجين أباتا قوتين كان حتى نوكيا وصانهات ديار كرن بو خلقكي بلكو أمي محاولة كين وأمي كين جيبو خلقكي ديار كين كو أفراد ببريا شارة سريا همي آريشت خيزاني كتن و ام بينقاف ما يتهاوي تونا بيتهاوي احتمال ابروكيج ايش شلون بينقاف ابو خلقكي قاه خودته ما ويمت بينيتن كو أبجي بينقت تشتكي يعني بركتي بهات يكرن كونو كخلقك جلك يعني بيناريت ما توجه خدنا ما ظان آريشت إن شار سر كرن داخلي خزانة دا نبسيط أفرتنا بلكو أفرتي و يعني صراحة بيجا دكتور كرم بحثي وخولاك إن كرتي تشنكو دايما يشيد من فيدن أس هشتا بسيارة جنابيتا بكم أو خولت هنا فكرن بوشت هنا فكرن والكيرت هنا فكرن طبعا خول أبيت أنا بكرن بارابترين أوان أو أبيت موضوع تندو تجدي جافرتي بل أف صلاة وقت من رشنا خارج قال جانب باريس كاريم ما يعني أف موضوع هنيب تيرو تسلي جنك شاكر آخر اجتماع مال باريس دف جنابي كريم يعني فكرة خد طرح كرنا وش قالت أجي سهل كرنا كوا أفصل موضوع بيتك تأكيد سر موضوع خيزاني وبالفعل يعني ما استهدافه وكيان بيش مثلا دستنشان كرنا قالك جهاكر دوائر ما كري مدارس ما كري جامعات ما كري سنتر ما كري ما تقشين بيش مثلا ما قالك عرض يعني دستنشان كرنا كوا أف سمينار هني هاتنا قلتن وبابت موضوع خيزان بو أبي يادوجي كانت شوات إنا قوتن أم محاولة كين يعني هر صال وهر ما بين فترة اجتماعات خوب كين وتقييم شغل خوب كين جاري كاري دا كان أبهات يكرن يباج بو كما فضل خطوات دي فرق أم تأكيد سر شبابات بكين أو دائما اجتماعات اتمدى وتقال خبراء اتمدى وتقال أوشار الصايا أو السمينارات بيشن بشتي يعني كم كرنا أبان نتائج يعني باسمينارات أم برياري دين كان أبا دفرا بيتن دي خطوة بيتن
ديمتل بري أو سيمينار تاني بتهايت نقولن بودة أف صلبتني خلال وان هر ده رجعة 220 سيمينار هات نقولن وأو 220 سيمينار هات نقولن نه ماهوسا نه شارزايد قوتين رجال دينايد قوتين ملايايد قوتين همية دياناشي بمعلومات جامعية قوتين السيدات جامعية قوتين عميد نظام كويد قوتين منظمات مجتمع مدني قوتين مهمی کسی بجداد کند ای بچنده دا. زورجانه تا بحثی ما مستعین آینی کرد ما رول ما مستعین آینی ام بجین دیار کردن ارگو واجبات هر تاکه کی خزانه چه رول هبوه؟ والله بصراحة ام دستوشيت قالت كاين آخر جار وقتی بری اف دهروج هندسه كان يعني بدل خوشي و بسوباسي باش بس حس كان بشم اما چون دفتر بريا مديريه او عريبه بريا اوقافه وانا قلت امدي هو تشبت ما قلت ام حس كاين ما مستعد ما يتعيني روجا خد به ما بحثيت تندو تيجي بكن و كو افتشتنمي تنو ديار لك خرابه وناتشي بيتن قلت هما كلام كنت بخوار قال وانا بابا وبتبخبوا بيش بالفعل شو هم يضرنشتبونيش ما قال اخرته وبالفعل بيشتي هنجي خد بعد فرا ما مستعد ما يتعيني بحثي هندي كرو ورو لك قال لك جوانينا بس اللي بس حس كان افرو لهني بردوام بيتن زوج ام حس كاين يعني بردوام بيتن وام حس كاين اوصينا هني اباها نه بس بشواكي بيتن ما مستعد ما يتعاني جيب بشواكي برفره تدبري خدنا موضوعي بشواكي واقعي وكان وضع افرتي وضع خزاني كشتي كيش مرحله كيش قناقي بقنا خدا واسمن باور او توشيان دايت هين ومن باورجي او قالك هاري كاريبون وهاري كاري ميكيت ابي فتره شويده همان دم ده كرم بحثي ريكراوين جواكي مدني بكين چمو قالك ريكراو هنا خو ام بيشين بيكسانيا جواكي يان ام بيشين نبو تندو تيجي وحتى ديماي خوب و ناوائي نادري رولي و چبويا ريكو بيكرنا خزانه كده ام بيشين هبونا خزانه كا سردم و ام بيشين يا ترتيب ريكراوت هين يت في بار داشول كان و چنديش مناج او نويد قال مدى شول كان كو تنسيق كا بردوام ويا مكمت ما بين وداهية احتمال هي قال جار وقت مشروع هندادان يتجد داي بخزاني ويتجد داي بافرتي به قال جارتين دفمك وام بوانا دستيشان كين ولكو ام بتتر مناقشه قدود كين بتتر او مشروع خوانوان ابيت كو تنفيذ كان بتتر فايده خود كان وچندين بس يعني از شي بجمت ابيت هاتين قال بس معنوي نه او مهمي كسو شول كان لا ما يتهنشي مفروضة أوجي بتتر بينجا وبابيشون بتتر بيبار داشول بكن بتتر خدمة خزانة بكن چونكو بحقيقة هيك الخدمة خزانة ما يبريكو بيك بيتن ويارام بيتن از متأكدم دي جنجت مشيت وصابن دي دركبن تاكي كسك قالك ابريكو بيك ويا قوي ويا بركتي بشين خدمة ما وخدمة خلقي ما بكن خدمة بيجي باكي بكن دكتور قالك كيشا يعني آريشان بيجين دما تشيد بن عشيرة دي تداخلات داكاتيان هندك كسين بيجين ين عمري ومازن دي تداخلات داكان ودي چاره سر كان هين چواد بينن تداخل عشيرة دي ناوا خيزانه كده دي چاره سر هبيد يان وقتی که شخص مازن بو جناب تهزر كتن افب چيتا بنياساين حكومتي او رين ماوياساين حكومتي بوداناي بلا او تطبيق ببن دا اف كيشا دوباره نبيتيان بيجين بيتب دماغك اينان براسي بنسبة موضوعي كان هندك تدخلات دا بكن من أول كاقوتة هر كسي كي تدخلات ما بين دو كساداب كتن وانا بجي هنت ايك برازمن دي هر دوكا وبي ضرر كشفنا ضرر كيفيتي چي اشكال تدانينه دوباره نابنه او كيشه الفيري مش امش تشطسين دوباريا ويتشتي حني نسبة هكر هاتو تندو تيجي هاتا چارة سر كرن نگویم بین بلا چهار سر نکنه بلا چهار سر بگیرم سپاسیانات کی بس ام بین هگل تندو تیجهات نچهار سر کردن وری متابعه ما حی ما دیفچونا بردوام ما يعني هر ما بين فتره ام بلكون بيوانديد قال كاين وضعيتي شوا بلكون بشتي دف ما بتر زانيتن حكرهات ومتر سيكل سرهبو يعني شي ظلمك اللي هات كرن تعدالك اللي هات كرن كاري شوا جرابيتن بصناهيتر وبزيتر بيواندي اخو جهي عندي بيواندي بجهه بربرسكتن فالبره دي ام نابجين بلا كسر دخلت دانا كتن هكا تدخلك اباش بيتن شي اشكال تداينه بس الفيري دا يعني دا او آريشة هاني بردواء تكرار نبيته با آن دا بشواكيدي نبيته با ام حسكين
سر ریو بریدن و دافتر چهار سریا وانا یا مکم بیتن یعنی مسئله اویه چونکو چهار سریا یا سایی بزانه نوکی هندی چهار سری که بیت حل کردن سر هوای نه ابا یا سایه ابا اوراقا ابا تعهدات ابا جناب حاکمیه ابا التزامات هر ایک ملزمه بکتن هکا جارا بیت نکر نبیت خیر صحبت زور جان دکتر از دیماهیک بسیارش جناب تکن دائما برف دیماهیک و چولی هم بشین کی تندو تیجیب کار دینید پتر ظلام یا انجنک هر دو کارتینه بس چی بجمت حاليا حتى في لحظه داشي ابي كارتي پتر سلامه زور جان دکتر دیماهیک پیوا جنابیت چه بید بو هر خیزانه کی حقیقت مثبت خیزان پیفی آمنی یا دماهی که بوان عوام بیتویه گلگ کدوب که هن و او دیگه هشنا هنی دی بیت اگر هندی گلگ آریشه چهار سر بن و بلا هر دو لاین بزانن جنو میر کو او خیزانه هنی ممکنین بدرستاهی برای بچیتن هکر هر ایکل رخی راوستا و گوتی ابا آمنه و لازم واکی مبیتن خيزان حتى قريبة بتشتي قال جردي أو تضحية وقال جردي تضحية بس نبيت أجري هندي أو تضحيات تحنيت مستمر بن ودما هيك إشوانا بيتا يعني مروبك يعني يزارات بكتيم أم دا خازت كين أنه جنومير بشين تيكودو بجهن دا بشين عيالي وناجي ربنا بشواكي درستو بشواكي ريكوبيك يعني هيفياما أوا تندو تيجي داخل خيزان دانا ميتن هيفياما أوا أجر هاتو تندو تيجي بيدابو كسك مبارنة تأخذ بيت الله من حقها ومن أفتشتاب كارناي أتبجم نيا كيما وأتبجم نيا كريت هكر أي بيت مناكري أزي غلطم أزي مقصرم اعتذارش طرف دي بخاصتم بلكو أف اعتذار هني بتأجر هندي قالك أرش دي شنبن وأرشة چهار سر بن دکتر اسماعیل زور سپاس بوده که تو ابرو کمیوان بوی گلمه پیوین تا امازن کرین هیویام او خلکی مشیا بیتن پیچکش و پیوان بجین مفایجی ورگرن و رونشتنات بیت جه ام بجین اصلاحینا بین همی خیزانات زور سپاس بوده که تو الویری بوی بله بینرین هجا خوشتوی و چنده هم گشت ندیموهایی که خلق ابروکش برنامه هوای روزانه ایواره بادنن هیویا من اوام شبین پیچک خدمت هوا بکین حتی اموهینو خلق کادیا فی برنامه ایجاد چاو دیریا خدای مازن دابن همین روزین مو هوا خیر و خوشی بم بخاطر